Mu mutima wa Afurika hari igihugu gito cyazamutse kivuye mu bihe bigoye, u Rwanda. Ubuyobozi bwiza bwa Perezida Paul Kagame bwahinduye iki gihugu kigirwa isoko y'amahoro, isuku n'iterambere. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, u Rwanda rwari rwarashengushwe cyane. Ariko hashize igihe gito habyutse igitekerezo gishya, igitekerezo cy'ubumwe, kwigira no kwiyubaka. Ubu u Rwanda ni kimwe mu bihugu biri kwihuta mu iterambere muri Afurika. Kigali ifite isuku, imihanda myiza n'ibikorwa remezo byiza byubatswe mu buryo bugezweho. Ntitwakwibagirwa viziyo ya 2020 ndetse na viziyo ya 2025 ubwo u Rwanda ruzaba rufite ibyiza, amazu maremare, amashuri, tekinoloji ihambaye n'ibindi byiza cyane. Kigali Convention Center ni inyubako nziza cyane, ni imwe mu nyubako u Rwanda rufite nziza cyane kuri iyi si. Ni imwe mu nyubako u Rwanda rufite cyane muri iki gihugu, nziza u Rwanda rufite muri iki gihugu. Ni inyubako yabereyemo inama zikomeye cyane, by'umwihariko CHOGM ndetse n'izindi nama zikomeye cyane. Made in Rwanda. Made in Rwanda cyangwa se ibikorerwa mu Rwanda biri kugenda bizamuka cyane ugereranyije guhera 2020 kugeza 2025. By'umwihariko kugeza muri 2050 ubwo bizaba biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ubukerarugendo bwose twavuga, Visit Rwanda, ku makipe, ku masitade ndetse n'ahandi hantu hose ni Visit Rwanda. Ubukerarugendo ni kimwe mu bintu byinjiriza u Rwanda akayabo k'amafaranga buri mwaka, buri kwezi ndetse na buri munsi. U Rwanda rwahisemo gukoresha ikoranabuhanga nk'intwaro y'iterambere. Uhereye kuri drone zitwara amaraso kugeza ku mishinga ya Kigali Innovation City, igihugu kiri kuba icyerekezo muri Afurika. ZP Plan Drone, Kigali Innovation City, ICT mu mashuri, mu burezi bw'ikoranabuhanga. ZP Plan Drone murazizi, drone zitwara amaraso. Kigali Innovation City murayizi, ICT mu mashuri n'uburezi bw'ikoranabuhanga nabyo murabizi. Uburezi, ubuzima n'ubumwe ni inkingi z'iterambere ry'u Rwanda. Ubufasha mu buzima, amashuri y'abana bose n'imikino y'ubumwe bw'Abanyarwanda bituma igihugu kiba cyiza kandi gifite icyerekezo. Mutuelle de santé murayizi, amashuri n'amashuri makuru. Amashuri mato murayazi, middle, primary ndetse n'ayo hasi cyane. Amashuri makuru, kaminuza, secondary n'ibindi byinshi. Umuganda n'ibikorwa by'ubumwe n'ubwigenge. Uyu munsi kuwa gatandatu wari umuganda. Ni kimwe mu bintu byerekana ko u Rwanda ruri gutera imbere cyangwa se rufite ubumwe. Perezida Kagame yabaye ijwi rya Afurika ku rwego mpuzamahanga. Aharanira ibisubizo bya Afurika ku bibazo bya Afurika, si ku Rwanda gusa. Uburinganire n'imiyoborere myiza. Ntabwo natinya kuvuga ko Perezida Paul Kagame ari we muyobozi wa mbere muri Afurika uhagarara imbere akavugisha ukuri ku byabona bitari kugenda neza. Aha ndakeka turi kumwe. CHOGM muri 2022, inama mpuzamahanga yabereye i Kigali, ni kimwe mu bintu byatumye u Rwanda rumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Perezida Kagame mu nama za Afurika z'isi hose usanga hari. Gusa mbere yuko dukomeza, ryambanze ndetse kuri YouTube channel ya Jiva Empire. Banze kuri subscribe none dukomeza. U Rwanda rwavuye mu mateka ababaje rwigira igihugu cy'icyitegererezo. Inkuru y'u Rwanda ni isomo ryerekana uko ubuyobozi bwiza n'ubwiyunge bishobora guhindura byose. Ibyo Perezida Paul Kagame yakoze ni ibintu n'abandi bayobozi bakora. Gusa umutima wa muntu no kutikunda. I can't afford to behave the way you want me to behave in dealing with this problem. I can't.
It's life and death to me and my people. For you, it's just something you talk about, or you can call and give instructions while you are playing football or you are playing tennis or doing golf. It is as simple as that for you. But for me, just a blink at the wrong time, it's life and death for me. So I'm just saying, please also understand us and understand the people you're dealing with. We are not this same old idiots you dealt with 50 years ago. We are not. Not at all. Not anywhere near to that. byaramufashije gufasha abantu bose bo mu Rwanda ndetse no gushyira igihugu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ndabakunda cyane wa Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Biko kugenda ukora subscribe. Iyi ni YouTube igiye kuzanyuraho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Jiva Empire. Ciao ciao. Of the Republic of Rwanda.